hari igihe byari biteganyijwe ko abayobozi b'igikombe cy'isi bagiye gutangaza ko kapiteni wa Argentine Diego Armando Maradona agomba koherezwa mu rugo mu buryo buteye isoni nyuma yo gutsindwa ikizamini cy'ibiyobyabwenge ubwo nawe yari amaze kwiyemerera gukoresha ibintu bibujijwe. Abakinnyi b'umupira w'amaguru n'ubuhanga bwabo mu kibuga bakunze kwamamara nk'intwari, ibirango byabo no kuba intangarugero ku bakiri bato, ariko nyuma y'umucyo w'ibitekerezo benshi baguye mu mitego yagize ingaruka zikomeye ku mwuga wabo, yaba uburiganya bushingiye ku gusinda inzoga, kubatwa n'umukino w'urusimbi betting cyangwa ingorane z'umubano bwite n'abandi, ndetse no kwishora mu bagore cyane. Iyi myitwarire yose yagiye igabanya zimwe mu mpano zikomeye za siporo. Iyi video iratwinjiza mu buzima bw'umupira w'amaguru, aho tugiye kureba abakinnyi 15 nubwo bari bafite ubuhanga budashidikanywaho ariko bahuye n'ibibazo bikomeye hanze y'ikibuga kubera inzoga, abagore n'urusimbi cyangwa se betting. Mbahaye ikaze kuri TheBros Entertainment. Ku mwanya wa mbere turasanga bita George Best. Inzoga nizo zarangije George, umukinnyi wo muri Irlande y'Amajyaruguru, umuwinga wari ufite ubuhanga budasanzwe, dribble zo ku rwego rwo hejuru, gushyira Manchester United yo mu Bwongereza ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'umupira w'amaguru ku isi kubera impano idasanzwe. Ntibyarambye muri kariyeri ye, nawe yambaraga nimero 7 ya kizigenza Cristiano Ronaldo, nawe wanyuze muri Manchester United yo mu Bwongereza. Ariko ibirenze ubwiza bwo mu kibuga n'amashyi menshi yahabwaga, Best George yishoye mu ntambara z'ubusinzi. Kuba yarakundaga icupa byari ibintu bizwi cyane, byakunze kumushyira ku rupapuro rw'imbere. Inzoga ntizahinduye gusa ibyo yagezeho mu mwuga we, ahubwo zihutishije no gusubira inyuma kwe. Ubuzima bwe bwiza bwaturutse mu kibuga bwari butandukanye cyane no kwiruka kwe gushimishije ndetse n'ibitego bitangaje byigeze kohereza imbaga y'abari Old Trafford mu byishimo byinshi. Yabaye umugani w'impano zidasanzwe ariko zanduye, bituma apfa imburagihe ku myaka 59 gusa. Ku mwanya wa kabiri turasanga bita Paul Gascoigne, wahimbwa akazina ka Gaza. Inzoga n'urusimbi cyarimwe nibyo byashyize iherezo kuri kariyeri y'uyu mukinnyi. Ibigwi bye bikubiyemo umutima w'umupira w'amaguru w'Ubwongereza mu myaka ye ya mbere, hamwe n'uburyo bwo gukina bwuzuye mu buhanga budasanzwe, guhanga udushya mu macenga no gutinyuka guca hagati y'abo bahanganye afite umupira. Gascoigne yari intangarugero w'umupira w'amaguru. Icyakora hanze y'ikibuga yaguye mu mitego wo gucika intege kubera inzoga no gukina urusimbi. Intambara za Gascoigne zarwaniye mu maso ya rubanda, buri gusubira inyuma, buri kumanuka mu mpano ye byagiye byandikwa inshuro nyinshi mu bitangazamakuru, kandi yagiye aba umukinnyi mwiza muri shampiyona y'Abongereza kurusha abandi. Umupira w'amaguru wa Gaza ni kimwe mu bihe bye byabaye nk'ubumaji, nk'igitego kitazibagirana yatsinze igihugu cya Ecosse mu gikombe cy'Uburayi mwaka w'1996 akimara kwinjira mu kibuga. Urugendo rwe rwibutsa ko intege nke z'umuntu ku buryo niyo yaba inyenyeri imurika cyane adakingiwe kuri iki kintu cy'ibiyobyabwenge. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Tony Adams. Inzoga nizo zakoze kuri Tony Adams, wari uhagaze nk'umuntu udasanzwe mu mateka y'umupira w'amaguru wa Arsenal. Adams yubashywe kubera ubuyobozi budasanzwe, ari kapiteni wa Gunners ndetse n'ubwitange butajegajega mu kibuga, binatuma Gunners yegukana ibikombe byinshi mu gihe cye. Ariko nubwo ubuzima bwe bw'umwuga bwari ikimenyetso cy'indero n'ubwitange, ubuzima bwe bwite bwerekanye inkuru itandukanye. Adams yahanganye n'ubusinzi, intambara yakunze gutera umwijima umwuga we wo gukina. Uyu myugariro w'imbaraga nyinshi mu kibuga mu by'ukuri yaje kugira intege nke, azize inzoga nyinshi. Ibiyobyabwenge bye byageze aho n'imikinire ye isubira inyuma mu buryo bugaragara. Urugendo rwe rwo gukira ibiyobyabwenge rwamuteye gushinga ivuriro rya Sporting Chance Clinic, ni umuryango uharanira gufasha abakinnyi kurwanya ibiyobyabwenge. Mu buzima bwuzuyemo itandukaniro, Adams ntiyagaragaye nk'umugani w'umupira w'amaguru gusa, ahubwo yagaragaye nk'umuntu wateye inkunga abandi batabarika kuva mu biyobyabwenge. Ku mwanya wa kane hariho bita Ken Sansom. Inzoga na betting nibyo byashyize iherezo ry'uyu mukinnyi kuri kariyeri ye. Yahoze ari intwari mu ikipe y'igihugu y'Abongereza, afite imipira myinshi mu izina rye ryo gutsinda hat-trick cyangwa se ibitego 3 mu mukino umwe. Imyerekano ye mu kibuga yaranzwe no gushikama n'ubwenge bwa tactique, bituma aba umwe mu beza mu mwanya we. Hanze y'ikibuga ariko ubuzima bwa Sansom bwari umuyaga w'ingorane. Inzoga no gukina urusimbi byaramutwaye, bihita bitwikira ibyo yagezeho byose mu mupira w'amaguru. Uburemerere bw'ibiyobyabwenge bye bwagaragaye asesagura amafaranga yinjizaga. Ku mwanya wa gatanu turasanga bita Paul Mason. Inzoga na betting nibyo byakoze kuri Mason Paul, umukinnyi wo hagati wari ufite imbaraga, wambitse shampiyona y'Ubwongereza isura nziza, cyane cyane muri jezi ya Arsenal. Yarazwiho gukora cyane ndetse no gutsinda ibitego bikomeye, ariko munsi y'ishimwe n'ishyaka mu kibuga ry'umupira w'amaguru yahanganye n'ubumuga bubiri bw'inzoga n'ibiyobyabwenge icyarimwe. Izi ngeso zose mbi zamuviriyemo kubura amafaranga menshi n'ibitekerezo bye.
Ku mwanya wa gatandatu hari Manuel Francisco dos Santos wamenyekanye ku izina rya Garincha. Yakomeje kuba umwe mu bahungu b'umupira w'amaguru bazwi cyane muri Brazil n'ubushobozi budasanzwe bwo guca muri humye ba myugariro bo muri icyo gihe. Uyu mugabo yari umuhanga cyane ku buryo bari batangiye kumugereranya na Pele, nawe bakinanaga mu ikipe y'igihugu ya Brazil Samba Boys. We na Pele nibo bashyize umupira wa Brazil ku ruhando mpuzamahanga. Brazil imenyekana nk'igihugu kigira impano zitangaje mu mupira w'amaguru. Yatanze intsinzi mu gikombe cy'isi muri Brazil, ashimangira umwanya we w'icyamamare. Nyamara kure y'ibyishimo no kuramya, ubuzima bwa Garincha bwaranzwe n'ubusinzi. Kuba yarabaswe n'ibiyobyabwenge byatumye ubumuntu ku giti cye ndetse n'umwuga bigabanuka. Benshi bakavuga ko ubushobozi bwe bwose butigeze bugerwaho kubera urugamba rwe rwo hanze rwiganjemo inzoga nyinshi. Ku mwanya wa karindwi kandi turahasanga Ricardo Quaresma hamwe n'ubuhanga bwe bwo gukina mu makipe atandukanye. Urugendo rwe mu makipe nka Sporting Portugal, FC Porto na Besiktas yo muri Turukiya rwerekanye impano ye idashidikanywaho. Ariko inzira ya Quaresma mu mwuga nayo yari ifite uburemere bw'ibibazo byihariye byakunze kumubuza gutera imbere mu bihe bikomeye. Nubwo ubuhanga bwe bwari budasanzwe, yakunze kunengwa ko ahora ahindagurika mu kibuga. Uyu munsi agakora ibyiza ariko ejo bikanga kubera kudakora imyitozo, yigiriye ahubwo mu kabari ndetse n'amakimbirane n'abatoza. Ku mwanya wa 8 hari Kizigenza Ronaldinho. Uyu ntawe utamuzi kuva mu bakuze kugera mu bakiri bato. Niwe mukinnyi wavuzweho gukorana n'amarozi n'imyuka mibi kubera ibintu bidasanzwe yakoraga mu kibuga. Uyu munyabrazil wagiye avugwaho kurema amoko mashya y'amacenga mu kibuga, anagikoreshwa n'abandi bakinnyi kugeza uyu munsi wa none. Uyu niwe mukinnyi ugifatwa nk'umwami w'amacenga mu mateka yaranze ruhago muri iyi si dutuye. Ni umukinnyi waranzwe no kumwenyura cyane igihe yari ari mu kibuga. Byari bigoye kumubona yarakaye. Gusa nawe inzoga n'abagore ntibyamworoheye na gato, kuko nawe ari mu barangiye hakiri kare ku myaka mike cyane. Ahura n'ibibazo by'ubukungu kubera gusesagura amafaranga ye. Ubukene buramwibasira. Izina Ronaldinho ritera abantu kwibuka ubuhanga bwo hejuru, kumwenyura buri gihe n'umupira w'amaguru, uburyo ukinanwa ibyishimo byuzuye. Afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka ya Brazil, ariko igice cya nyuma cy'ubuzima bwa Ronaldinho cyagaragaye ahanganye n'ibibazo by'amafaranga bitandukanye cyane n'ubuzima yigeze kwishimira ubwo yari ari muri FC Barcelona muri Espagne. Igabanuka ry'amafaranga ye ryakajije umurego kubera ibibazo by'amategeko ubwo yari ari muri Paraguay biturutse ku buriganya bwa passport, binatuma afungwa. Ibibazo by'amafaranga byatumye Ronaldinho yibutsa ko kuba icyamamare no guhirwa ari by'igihe gito, ndetse ko n'inyenyeri zimurika cyane zishobora guhura n'ibibazo bigabanya urumuri rwazo rumaze kumurika. Ku mwanya wa 9 turasanga bita Jimmy Greaves. Inzoga niyo yashyize iherezo ku mpano ye yo gukina umupira w'amaguru. Jimmy Greaves yari nk'imashini y'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Afite amateka yo gutsinda ibitego bake bashobora gutsinda. Yari afite ubushobozi busa nk'uburi mu maraso ye bwo kubona urushundura kurusha abandi. Yashimishije abafana mu makipe nka Tottenham Hotspur ndetse na Chelsea, tutibagiye n'uruhare rwe rwagaragaye mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ariko nk'uko bikunze kugaragara ku bantu bafite impano zidasanzwe, ubusinzi bwaramubase bworosa ibigwi bye byose n'ibyo yagezeho mu mupira w'amaguru. Urugendo rwe kuva hejuru y'icyubahiro cy'umupira w'amaguru kugera mu kibazo cy'ibibazo by'umuntu ku giti cye byabaye ihinduka rikomeye ku bibazo by'ubuzima bwe bwose. Ku mwanya wa 10 hari Diego Armando Maradona. Inzoga n'ibiyobyabwenge uyu munya-Argentina nibyo byamukozeho, nubwo afatwa nk'umwe mu bakinnyi b'amateka akomeye muri ruhago y'isi. Akunze kwizihizwa nk'umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bakomeye mu bihe byose. Ubuhanga bwe butagereranywa bwibukirwa ku cyiswe ukuboko kw'Imana. Ni igitego cye wenyine yatsinze Ubwongereza mu gikombe cy'isi cy'umwaka wa 1986. Ntibyavuzweho rumwe, ariko iyo haza kuba VAR icyo gihe ubanza byari kuba ibindi. Gusa byashimangiye umwanya w'icyamamare, ariko ishyaka ryatwaye Maradona mu kibuga naryo ryamuviriyemo inzira mbi. Urugamba rwe rwo kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge rwabaye inkuru ku musozi, aho byanatwikiriye ubuhanga bwe mu mupira w'amaguru. Ibiyobyabwenge Maradona bivugwa ko yanywaga inzoga nyuma na mbere y'umukino, ariko akagira n'ibindi biyobyabwenge yakoreshaga bitamenyekanye neza. Umugani wa Maradona ni igihamya y'umuntu uri inyuma y'ibyiza n'ibibi, ariko mu buryo bungana. Ku mwanya wa 11 n'ubundi turasanga Mauro Icardi, impaka z'umuntu ku giti cye. Uyu nawe ni rutahizamu ukomoka muri Argentine, yaramenyereweho gutsindisha imitwe kubera ubuhanga bwe bwo gutsinda ibitego ndetse no kwishora muri ba myugariro b'ikipe bahanganye. Uyu nawe ni umwe mu bakinnyi bazamutse bagaragaza ubuhanga budasanzwe, hafi no kuba yanatwara Ballon d'Or. Gusa byose byagiye birangira kubera discipline ijyanye no kunywa inzoga nyinshi no kujya mu bagore cyane. Yifashisha ubuhanga bwe cyane muri Inter de Milan yo mu Butaliyani na Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Icardi byatumye aba umutungo wifuzwa mu kibuga.
Icyakora ubuzima bwe bwite bwaranzwe cyane cyane n'umubano we na Wandanara wahoze ari umugore w'inshuti ye na mugenzi we Max Lopez, bwibanze ku makimbirane adashira binatuma atajya ahamagarwa mu ikipe y'igihugu Argentine. Ikinamico itari mu kibuga yakunze gutwikira uruhare rwa Icardi mu kibuga, bigatuma atagaragara nk'umuntu w'umuhanga, biganisha ku mibanire mibi mu rwambariro n'abandi bakinnyi ndetse n'abafana. Ku mwanya wa 12 turasanga ngo bita Dietmar Hamann. Urusimbi cyangwa se betting nibyo byarangije Dietmar, yari maestro mu Budage wakinaga hagati, yibukwa cyane mu minsi yamaze muri Liverpool, aho imyitwarire ye ituje ndetse n'ubuhanga bwa tactique byagize uruhare runini mu guha intsinzi nyinshi ikipe ya Liverpool. Yatwaye igikombe cya shampiyona ari kumwe na Liverpool, akaba n'umuntu ukomeye mu ikipe y'igihugu y'Ubudage. Gukina urusimbi ashaka amafaranga y'umurengera byatumye n'ibyo yari afite bimushiraho. Ibinyamakuru byinshi byamwanditseho bivuga ko yakinaga urusimbi nk'umuntu babirogeyemo, kandi byanarangiye anyweye ibiyobyabwenge mu buryo bwo guturisha ubwonko ngo yibagize imitungo yose yatikiriye muri betting. Byageze naho abantu babona ko akeneye umuganga w'indwara zo mu mutwe. Ku mwanya wa 13 turasanga ngo bita Mark Bosnich, umunyezamu wa Australia, yigaragaje nk'umuzamu ukomeye hagati y'imyanya y'amakipe nka Aston Villa na Manchester United. Ubuhanga bwe n'ubushobozi bwo guhagarika amashoti aremereye byamuhesheje amashyi muri Premier League mu mwaka w'1990, ariko ko inyenyeri ye yazamukaga ni nako gusezerana kwe n'ingeso mbi byafataga indi ntera. Intambara za Bosnich n'inzoga utibagiwe n'ibiyobyabwenge zarushijeho kumenyekana, bituma habaho guterana amagambo n'abayobozi, kandi bigira ingaruka ku mikorere ye mu kibuga. Ikintu cyagaragaye cyane cyaje igihe yahabwaga igihano kirekire kubera gukoresha ibiyobyabwenge bikamusunika kure y'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa 14 turasanga ngo bita Ray Handry, izina ryamenyekanye cyane muri Aston Villa mu mpera y'umwaka w'1990 no mu ntangiriro y'umwaka w'2000. Yari umukinnyi wo hagati ufite imbaraga nyinshi cyane, yarazwiho ubushobozi bwo guhuza no gukinisha neza abakinnyi bakina hagati. Ubwitange bwe mu kibuga bwamuhesheje ishimwe n'ubuzima bwiza benshi barota. Gusa hamwe n'umutego wo kwishora mu biyobyabwenge, ubuzima bwamuhindukiyeho mu kanya nk'ako guhumbya, ku buryo no kwigurira umwenda byatangiye kuba ibibazo bikomeye. Ishoramari rye ryagenze nabi, gukoresha amafaranga menshi no kudashobora gucunga ubutunzi bwe umupira w'amaguru wamuhaye byateje Handry ibibazo bikomeye by'amafaranga. Guhomba no guhungabana ku giti cye byakurikiranye, byerekana itandukaniro rikomeye n'umukinnyi wigeze gushimwa nk'umukinnyi wa mbere wa Premier League. Ku mwanya wa 15 turasanga ngo bita Adriano Ribeiro, uzwi nka Adriano. Yari afite imbaraga za kamere mu kibuga cy'umupira w'amaguru, imbaraga z'umurengera n'akaguru ke k'ibumoso byatumye aba inzozi kuri ba myugariro ndetse n'itara ry'icyizere cy'umupira w'amaguru muri Brazil mu ntangiriro z'umwaka w'2000. Adriano yakiniye amakipe nka Parma, Inter mu Butaliyani na Flamengo y'iwabo muri Brazil. Adriano yasaga nkaho agenewe kuba icyamamare bitewe n'imikinire ye. Urupfu rutunguranye rwa se rwakubise hasi Adriano, aho yari yaharaniye gukira kwa se ariko birangira yitabye Imana. Iki gihombo gikomeye cyagize ingaruka ku mibereho ye yo mu mutwe no kumutera imbaraga nke. Byaje kumuviramo gutangira kujya akoresha ibiyobyabwenge kubera kwiheba, bituma na kariyeri ye irangira gutyo. Umugani wa Adriano uributsa cyane ko inyuma ya buri mukinnyi imbere hari ikiremwa muntu gishobora kwibasirwa n'amakuba amwe n'ibigeragezo twese duhura nabyo. Kandi tukanasoza iyi video yacu tuvuga ngo tunywe resi, kuko inzoga nyinshi nazo hari igihe birangira zibaye ibiyobyabwenge, cyane cyane igihe zitangiye kugenzura amarangamutima yacu no kuyobora imyitwarire y'umuntu. Reka mbabwire ngo murakoze kugerana nanjye ku musozo w'iyi video. Twirinde ibiyobyabwenge n'abanywa inzoga, tunywe resi, ubundi mukomeze musakaze uyu muyoboro wa TheBros Entertainment twaguke cyane kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Nimungire bangati nk'ibisanzwe mukomeje kubana muri ibi biganiro.